1 John chapter 2 mau kariar kwame. Jesus Christ awem ka orolaru mai. Verse 1. Onuk tanaki. Onawom karirmom armom orme. Wom malpoi tapowom. Awem ticha malpoi oran. Iem ka orolaru ayaran kari prairi. Lulogre Jesus Christ. Ilokok nilere ipanoimta. Aya maibga enomakaiga. Verse 2. Lokemga malpoim ilire. Iaya maibga malpoin walirau ramom aritara kakirome. Loko awemem aulire. Araruchera nu paninake ramom direnya ilire. Verse 3. Aya maibga nakli kari kamagarga del tariran. Iaro in planoe. Lamom inein arjwe. Verse 4. Tija arikame. On lamom inein arjwe. Iarga nakri kariga namarga rere. Durogo iroulu. Iaya maibma inein amta. Verse 5. Tija aro kari namarga plertarere. Iar in planoe. Aya maibga abra lokoga narwain mam kapunda pamari. Iem lokok kari namagra plere tarere. Einein armomwe. Aya maibran tiapanarna. Verse 6. Tija peikame. Onaya maibran panarna. Eloko aro palere. Jesus aro pleriaro.